Basebetsi ba mmuso ba dikete tse 235 bao e leng ditho tsa PSA ba dilongala mesebetsi ho phatlalla le naha hosane. We're extremely confident that come tomorrow, we will be embarking on a nationwide march throughout all our provinces. There's been much anticipated support for it, so we're absolutely certain that the members will turn out in the numbers. PSA e re ngongoreiswa ke qeto ya mmuso ya ho tsitlallela ntlheng ya ho nyolla meputso ka diperesente tse 3 e leng diranta tse 1,000 ho fihlella ka Tlhakubele isao. Is a notice that has been delivered by the Department of Public Service and Administration. So what will happen is that they gave intention that they will be paying the salaries of these employees on the 15th of November. Now, this obviously has a severe impact on the collective bargaining process. Ditho tsa PSA di tla fana ka lengolo la tsona la ditletlebo dikantorong tsa Lefapha la Naha la Ditjhelete tse Pretoria. Ka ho le mekgatlo ya basebetsi e welang tlasa khosatu e hlalositseng hore e na le pharela le mohiri ha eso phatlalatse mehato eo e tlang ho e latela.